Od užurbanih pijaca Nairobija do solarnih farmi u Radžastalu, nova era razvoja je na pomolu. Širom zemalja u razvoju, tehnologija menja živote i preoblikuje ekonomije. U središtu ove revolucije nalazi se veštačka inteligencija, sila koja ima potencijal da preoblikuje naš svet. Zaronit ćemo u 5 ključnih ciljeva održivog razvoja koji su povezani sa prosperitetom i istražiti kako veštačka inteligencija pomaže nacijama da prevaziđu istorijske izazove i izglede svetliju budućnost. Tehnologija i inovacije vođene veštačkom inteligencijom revolucionišu način na koji se nosimo sa najvećim izazovima čovečanstva. Danas istražujemo kako veštačka inteligencija omogućava održivi prosperitet, pomažući u postizanju 5 ključnih ciljeva održivog razvoja. Ciljeva održivog razvoja 7, 8, 9, 10 i 11. Onda... Cilj održivog razvoja 7. Generacijama je pristup pouzdanoj i pristupačnoj energiji bio daleki san za mnoge zajednice u zemljama u razvoju. Preperavo svetlo lampi na kerozin i oslanjanje na skupe zagađujuće izvore energije gušili su ekonomski rast i ograničavali mogućnosti. Ali sada sviće nova zora, pokrenuta suncem, vetrom i inteligencijom mašina. Cena solarne energije, vetra i baterijskih tehnologija drastično je opala poslednjih godina, čineći obnovljive izvore energije izvodljivom opcijom čak i za najudaljenije zajednice. Sistemi za upravljanje energijom, vođeni veštačkom inteligencijom, deluju kao dirigent, analiziraju obrasce vremena, predviđuju potrošnju energije i obezbeđuju da se struja raspoređuje efikasno uz minimalan otpad i maksimalan učinak. U Keniji mikromreže na solarni pogon koje koristi veštačka inteligencija donose električnu energiju milionima ljudi. Ovo je transformativna moć veštačke inteligencije na delu, koja ne samo da osvetljava domove, već i pokreće ekonomske prilike i stvara svetliju budućnost za generacije koje dolaze. SDG 8. Svet rada se menja, preoblikovan nevidljivom rukom automatizacije i usponom veštačke inteligencije. Iako zabrinutost zbog gubitka radnih mesta i dalje postoji, veštačka inteligencija takođe stvara nove prilike, osnažuje pojedince i podstiče ekonomski rast na uzbudljive nove načine. U zemljama u razvoju veštačka inteligencija premošćuje jaz u veštinama povezujući talentovane ljude sa globalnim prilikama. Online platforme koje pokreću AI algoritmi nude prilagođene obuke za digitalne veštine, opremajući pojedince alatima potrebnim za uspeh u digitalnoj ekonomiji. U Nigeriji platforme poput Andela koriste moć veštačke inteligencije da obuče novu generaciju softverskih inženjera. Ovi vešti pojedinci zatim se povezuju sa globalnim tehnološkim kompanijama, radeći na daljinu na najsavremenim projektima, zarađujući konkurentne plate i doprinoseći rastu svojih lokalnih ekonomija. Alati za automatizaciju koje pokreće veštačka inteligencija osnažuju mala preduzeća, od poljoprivrednika koji optimizuju prinose useva do zanatlija koji unapređuju proizvodne procese. Ovo obećanje veštačke inteligencije ne samo zamena poslova, već stvaranje novih puteva ka prosperitetu, osnaživanje pojedinaca i izgradnje inkluzivnije i pravičnije globalne ekonomije. SDG 9. Industrija, inovacije i infrastruktura. Izgradnja pametnije budućnosti. Snažna industrijska osnova je kičma svake uspešne ekonomije. U mnogim zemljama u razvoju zastarela infrastruktura i neefikasni procesi su usporili rast i ugušili inovacije. Sada se veštačka inteligencija pojavljuje kao snažan katalizator industrijske transformacije, gradeći pametnije fabrike, optimizujući lance snabdevanja i revolucionizujući razvoj infrastrukture. Zamislite ogromnu mrežu senzora ugrađenih širom fabričkog poda, koji neprestano prikupljaju podatke o svakoj fazi proizvodnog procesa. Ovi podaci, koje analiziraju AI algoritmi, pružaju uvid u realnom vremenu performanse mašina, identifikujući potencijalno uska grla pre nego što se pojave i optimizujući proizvodne linije za maksimalnu efikasnost. U Indiji veštačka inteligencija igra ključnu ulogu u modernizaciji ogromne železničke mreže kroz sisteme za prediktivno održavanje. Ovo je transformativna moć veštačke inteligencije na delu, koja gradi pametniju, efikasniju i održiviju budućnost za sve. SDG 10. Smanjenje nejednakosti. Prevazilaženje jaza uz pomoć veštačke inteligencije. Nejednakost uporna mrlja na tkanju čovečanstva i dalje deli društva i ograničava mogućnosti za milione ljudi. Ipak, usred ovih izazova pojavljuje se nova nada. Potencijal veštačke inteligencije da premosti podele, osnaži marginalizovane i stvori pravedniji svet.
U Bangladešu veštačka inteligencija cini finansijsku inkluziju stvarnošću kroz bKash, provajdera mobilnih finansijskih usluga. Koristeći algoritme zasnovane na veštačkoj inteligenciji, bKash procenjuje kreditnu sposobnost na osnovu obrazaca korišćenja mobilnog telefona, omogućavajući ljudima bez tradicionalne kreditne istorije pristup mikrokreditima i drugim finansijskim uslugama. Ovaj pristup kapitalu osnažuje preduzetnike, podstiče mala preduzeća i izvlači nebrojene pojedince iz siromaštva. U obrazovanju, platforme za učenje zasnovane na veštačkoj inteligenciji pružaju personalizovane iskustva učenja, prilagođavajući obrazovni sadržaj potrebama svakog učenika i premoćujući jaz u pristupu kvalitetnom obrazovanju. Ovo je obećanje veštačke inteligencije ne kao čudotvornog rešenja, već kao moćnog alata za društveno dobro koji osnažuje marginalizovane i stvara svet u kojem svako ima priliku da dostigne svoj puni potencijal. Cilj održivog razvoja je 11 održivi gradovi i zajednice. Veštačka inteligencija oblikuje urbanu budućnost. Svet se ubrzano urbanizuje, milioni ljudi hrle u gradove u potrazi za prilikama i boljim životom. Ali ovaj brzi rast donosi i neviđene izazove, od saobraćajnih gužvi i zagađenja do opterećene infrastrukture i upravljanja resursima. Veštačka inteligencija se pojavljuje kao ključni alat za izgradnju pametnijih, održivijih, ugodnijih i bezbednijih gradova budućnosti. U Džakarti se uvode sistemi za upravljanje saobraćajem zasnovani na veštačkoj inteligenciji kako bi se optimizovao protok saobraćaja, smanjile gužve i poboljšali kvalitet vazduha i bezbednost na putevima. U upravljanju otpadom veštačka inteligencija se koristi za optimizaciju ruta za prikupljanje otpada, praćenje tokova otpada i podsticanje reciklaže. Veštačka inteligencija to može da radi jednako dobro ili čak bolje od ljudi. Kompanije poput Greenplata u Brazilu koriste sisteme za prepoznavanje slika zasnovane na veštačkoj inteligenciji kako bi se iz izuzetnom preciznošću razvrstavale reciklažne materijale iz tokova otpada. To je moć veštačke inteligencije, ne da stvara futurističke gradove iz naučne fantastike, već da rešava stvarne urbane izazove, poboljšava kvalitet života stanovnika gradova i gradi održivija i otpornija urbana okruženja za generacije koje dolaze. Dok smo putovali preko kontinenata i svedočili transformativnoj moći veštačke inteligencije na delu, iskristalisala se jedna ključna tema – značaj saradnje. Izazovi sa kojima se suočava naš svet su složeni i međusobno povezani i nijedna država ili organizacija nema sva rešenja. Pravi potencijal veštačke inteligencije može se otključiti samo kada se istraživači, preduzetnici i donosioci odluka iz celog sveta udruže, deleći znanje, stručnost i resurse. Inicijative koje su uspele u jednom delu sveta mogu se prilagoditi i primeniti u drugim, ubrzavajući napredak i osiguravajući da koristi veštačke inteligencije stignu do svakog dela planete. Razumite glavne promene koje su u toku gledajući višesezonsku AGRND 999 seriju video snimaka na YouTube-u i proverite da li prepoznajete prilike koje se pojavljuju. Naučite kako da iskoristite veštačku inteligenciju i kako da razvijate AI alate preuzimanjem besplatnih knjiga na više jezika sa sajta globalai.solutions. Svet se nalazi na raskrsnici, na pragu tehnološke revolucije kakvu do sada nismo videli. A ako se pripremite tako što naučite kako da iskoristite veštačku inteligenciju, možete napredovati u eri AI-ja. Oni koji iskoriste priliku da unaprede svoje AI veštine će napredovati i možda će moći da učestvuju u stvaranju boljeg, pravednijeg sveta kojem svi težimo. Treba iskoristiti prilike da se upotrebi moć veštačke inteligencije ne samo radi tehnološkog napretka, već i za dobrobit čovečanstva. Postoje prilike da se znanje deli preko granice i disciplina kako bismo izgradili budućnost u kojoj je veštačka inteligencija sila za dobro, donosi prosperitet i pomažu stvaranju pravednijeg sveta za sve. Potencijal veštačke inteligencije je neograničen, ali ključ su saradnja i razmena znanja. Istraživači, akademici i preduzetnici mogu učiti iz tuđih uspeha i prilagoditi AI rešenja za svoje zemlje. Deljenjem znanja i stručnosti, kao što se radi putem ovih višejezičnih videa snimaka i besplatnih knjiga za preuzimanje na sajtu Global AI Solutions, možemo ubrzati razvoj zasnovan na veštačkoj inteligenciji i obezbediti da prosperitet stigne do svakog dela sveta. Zajedno možemo učiniti da veštačka inteligencija postane sila prosperiteta za sve.